Hadin bu simbut Menteri Rangba Kejelau ba Presiden Tensong hakini kindia tayo belada banai jingkular hu Menteri ke Sarkar Japan macam kia ban pentikena ba ketien Japan kan deka wain ketien ke ba andan ketenat kerpang banai jikai kisamna puli hakani ketien hanehu SU nehu unit mentasi kelapen pau ke jing sau binyau ke jing kuloi u simbut Menteri Rangba ba macam kia ban penrung ya ketien Japan hakani ke skol ba Siok lembaga jelat patai kebor kalian yang bawa Deputy Chief Minister jom menjelah jongi Pak Presiden Tensong yang bahan sapli no yang tak Japanese course na Japanese language tipo school ba ni hu yang kalian jongi kum kesinat rikam badan yang seng badan tipo school ba nimbang bangi persya dari swa ban ra kita beli ladi men penbiang swa ki jindon kam makerki ke badan kam school ba ni hu makibun kidon ki komentakan padan ban le kita PG course padan lu ki badan ladan po ni hu ban le PG course don hi college ba pair ki padan man le kita ka ki padan ni ta PG course pa jom ta subject nga sukong gumnia ba haswa ban paikmat kata ka Japanese language Sarkar Jela ka adi ban paikmat ka adi ban ajimut chwa po kinang pania jong kanihu ngane kata ka Sarkar kimi ba habban ban kentiu ya kini kiwi ki ba ladan lupa kiwi pat ki banta ba po ni hu paddan ba ir Japanese language kin saipet hadin belabit abiang chwa jingdon kam baro ki ba ngidon kam palat hakini ki por bamta amam dan paddan ni ki ngidon mitang English hindi kasi otura campus na try galadon lipo angni po silong campus kan paddan ka bias MSW nang ta kidon ki ni hapo ni hu ngidon ka PG course anthropologist te hapo kidon ki college po nang ba silong kim bam paddan ni ta anthropologist jana sai badan